Voilà musidɓe assalamu aleykum mi salmini on hoore teddungal mi yetto mourade moƴƴiro haray no andirɗon noon haray ɓe wadde remise ji ɗin fii ko yowdir ko e golleji men ni kam moƴƴuɓe assistance humanitaire d'urgence haray en hewti ka meɗen ɗo musidɓe haray no hirɗon ni haray hiɗen ari exactement ko ɗo jo reedu joom haray noon ɗon huppiti haray golle honɗon en jokkude e windiɓe ka école fii haray couture maɓɓe on raison pour laquelle haray sisa noon andirɗa noon haray partenaire men on monsieur Diallo Amérique oui voilà donc haray ko kamɓe woni ko addani hen ɗum ɗo ɓe sorani hen ɗo machine ɗum haray ko fiyoji o ɗo haray kadi noon woni ɗo kadi hoore machine on kañum ɗo rewde ɗo tout est là haray de passage o armanti ɗo haray o maynes ɗo komin soɗɗo machine ji ɗin woni ko ɓe hokki hen o armanti ɗo voilà donc haray kadi no ɗo complet sappo biro assalamu aleykum no hayfi buyi awa haray ɗo ko jawo natana miɗen hewti ga fi fayntin jokkere en ɗan si sarigal ettiyo maynes haray no andirɗo noon fi juɓɓe min holluno wondema min faala e walto min kippugol ɓe immoreɗo ono yaafe bien ma chéri ça va haalu moƴƴa minen noon hayfi kono golde woni feƴƴirde no yaade e l'heure ko l'heure on mbartoto 16 men aw haɗa kadi ko teddugal e mon ɓe gaddi ɗo machine ɗum ko fi golle maɗe ko waɗi min gaddi ka suuduga ko fi waɗugo remise o min holla nembiroma haɗa joni janggo machine ɗo ko yawowo ka centre ko golle ton ton hi haɗa wonaga acci hakke ɗo s'il vous plaît haray machine on haray wontaka suuduga golle ton o yaata haray noon ɗo hino ɗo complet go'o ɗiɗi tati nayyi joyi jeego jeɗɗi jeetati haray ɗo 8 complet yo valise ɗo nembiro haray ko kañum jiwon je nani haray kadi o valise ɗo min aranay mum o yaha waɗɓoye min sur ko telajo amen o woni ɗon o ñowa contini simin heeɓi partenaire wallo o men coggu ñongo haray janggo han faɗɗi janggo inchallah jaɓi min aranay valise o o yaha haray conkiɗi ɗo na yeeyeteɗi ni wona okkitirteɗi ɗiɗo conji ko fi ko ɓe watto ɓe yaara golle haray ɓe surni on tini oɗo ɗuma machine fi ko ɓe gollira hara ɓe ɓittay ka golle maɓɓe to fi wata ɓe jinduta ɓe haylo ɗay hari men sikkude ko wonɓe jindinde ɓoye ɓe alani ka kon ɗum ɗa ɗo sa yi ɗum ɗo fo waɗama ko fi ya ɓeydu pewangal wanana mawɓe ma par ce que debbo si heɓali métier haray c'est vraiment compliqué haray wela fiya haray no manque donc haray ɗum ɗo ko Fred Diallo wonɗo Amérique woni ko neldi men ɗum ɗo vraiment fiyo min hewti juɓɓe haray ko teddugalle moon o nani barka Allah allez mesdames messieurs haray ko noon woniri meɗen jogui on fayntin ballal on va essayer de les soutenir on tini surtout coggu ñongo en plus de ça aussi j'ai vraiment besoin d'acheter les chaussures beaucoup de choses pour eux voilà on va les maintenir en famille e golla haray kadi nembiro ko watti ɗon kañum so Diallo faalaɓe ɓen ɓe walti men ɗum ɗo haray ɓe holli men janggo komin yawmin windoya kañum juɓɓe ka duɗal haray ko teddugalle mo jiwo ka wakkili iwgol ka l'école ka iwgol ka ɗumatoɗe voilà ka atelier yaafe ka atelier iwgol ka atelier ara ɗaɗe ara ka duɗal a janggay ka duɗal a janggay ka duɗal harɗa janggi seeɗa ɗon jangi seeɗa joni ko yiw ka golle aren kadi ka jande aɗa wakkili ka aɗa ko ɗon kadi woni janggo golle ɗe nani seeɗa seeɗa si on fait on fewani hoorema on vous accompagne juste une manière de vous montrer comment il faut prendre la vie parce que hande hay dewga sunna e farilla modi ma hunnantama fo naafi noon jatigiyaga ko laafi jilliɗo han mesdames messieurs merci à tout le monde on va vous laisser prenez bien soin de vous au revoir